Tumi niltum keswasi tiripia sompen amaipen niltum border development minister protection lo atul bora akhai phanchitong dam lo asobuthak siniltum naltum phani thithini rar phana pachini phaning hanglo asila so pachini phani toma secretary do alang phansia por kithanji phan awasai to tante pardon hitum kar benglong long Jasmet pet non Assam lapen Meghalaya atum border aputha kaching kiching wai bom hot West Karbiang mate Meghalaya a government bentame mate Meghalaya long adiputi ACM pentame je Karbiang long West Karbiang long kedo block 1 lapen block 2 bang ke rit nang transfer thuneing pualam Karbiang long hur chudu dason si manlo na sinum Karbisden and Youth Council pen Mathasi Cabinet Minister Assam Border Protection and Development Department Akhai Atul Bora Sar Phanitum Patumi KSYC team pen itum chitong damlo apenalang liphat itum KSYC asong pen non Assam lape Meghalaya angbong border puthak chingki chingai bom along ningki phoki pu phialam the dum tok jer lapen lam the pen sini tumelang liphat than bachini lo na sini tum patumi alang li office alang dia official residence along situm dam pen alang phanchi tong dam lo la pen itu memorandum ta pilon tum pulo je 1951 pen constitutionally democratic abordar abondaria bang atengsi 1951 atengsi do thebning lada kupine block 1 and block 2 puthak Assam la pen Meghalaya tum chingki boma hu compromise la pen la block 1 and block 2 puthak chingki chingwai pon pede ning pusni tum mane Border Protection and Development Minister apani tum chuning ri la pen pukang dak lo jongsi lani tum chuning ri ateng pen alang litum block 1 la pen block 2 Meghalaya phan kupine give and take a policia long alang litum kahodai jason ning ka matha do li purte Karbiang long la pen asama kangsi hur chudut pu pusalang li phan tum than tekang dak lo la pen itum isialama ko minister apani tum arjulo je nang litum non 15 Agosto aprang Meghalaya la pen Assam government tum kaching wai long Karbiang long West Karbiang long le aputhak ta chingki chingwai pondoi ma puntu marjulo asalang litum pen clear than lo je la so potano man tum kaching wai pona vela la pen cabinet minister amasi dhana pulo je la bangso border aputhak bangke itum kebang jilangar ni aku batai singi thusi chingki chingwai thuba mekana puselang limina masi ni to phan mane nak thandun lo nasi Karbiang long rat phanyong bachini bang lahen lo je itum labangso Meghalaya tumang claim bom lo bobina itum laso block 1 laben block 2 Meghalaya border West Karbiang long along le puthak itum kaddo kowe song thorom political party chipu pepin me itum chisong thi barjap thipni kali libute ke bang jilangani itum laso long le tangbuji ingbude thai pusni itum nan matha Youth Council tum ke long le puthak mantuni la compromise me tapi long le puthak tum na chisong bom bang bom lo la sila dak tame Karbiang long tum mos council asiam dan ninje ve inchi da pitekte poson se Karbisden and Youth Council stand da lahan lo je ni tum ke Meghalaya puchogalo Nagaland puchogalo Nogong puchogalo Karbiang long lo tum mos council Karbiang long tum mos council a jurisdiction long le ange mane ataphan inchi si pitan te ke korkrelo la penjong sini tuma adimana te penjong sini tum chitonte lipute ke bang jilangan ni ke rat thurpa rat pangrum be tum ke thidung ka chisong doin tum laso hu nitum minister phanum pukang dak lo je jong si nangli tum jong si laso keng kap avelang tima tame jong si block Meghalaya phan block 1 and block 2 kahodai jelam do koklo lipute ladake sulu sodak chokali pran mu vi phika na hok dai busi tu pudak lalu labangke nitum ke organization nitum government phan se pressure people hola dake pu Meghalaya part amuni tum pe Karbiang long puna da part amni tum angbong la dak homosta dulu ke na kimia lam gelo profit amni tum dam pensi hola da kunani freedom phone ku pini bukuni tum ke lage claim nulo aposi ni tum responsibility bang government phan ni tum ke lage ni tum pressure pinam ko lalu ase government tum stand non amat ke government tum ta Assam government tum ta block 1 and block 2 ka hodai je phan ke hodai pu pula tum chipaklang kila ase chipaklang kli putami tumar lo ba ninga ro ba ka phiri go lo laso posi nitum Border Protection and Development Minister ma chitong lo ase la solam thin than bakta ro la balang li si nangai pu don lo je nan tum han ako
ilong adi makuci itum kacing kije pan apora lang di nang tu bisa lang nang handa lah border kira ikom asai ke lage government lo lage Assam government lo lage nasi la kupini suluk sodak dukok putame lahai ke lang cari naing ke laga dai tu ke laga Assam government la Karbi Anglong tu mos konsil nasi border pilar le pambob dango aya le pambob dana government tum si lage siklem nang tu nada itung ke government tum Karbi Anglong border ai nang pupenang park itung ke kapre ke hudak dam pensi kupini activity siklem daim puke lage nta ko aron karkana san si mandet tu nasi de government aphan pulo nasi government serious lo so mitar ke যোৱাকালি আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ যুৱ পৰিষদে বৰ্ডাৰ প্ৰটেকশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট মন্ত্ৰী কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰা সাক্ষাৎ কৰিলোঁ আমাৰ সাক্ষাৎ কৰা মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল যে যোনটো নেকি অসম আসাম আৰু মেঘালয় যোনটো নেকি বৰ্ডাৰ নেগচিয়েশ্যন হৈ আছে এইটো নেগচিয়েশ্যন থকা সময় বাতৰিতে ওলাইছে যে West Karbi Anglong mati block 1 আৰু block 2 to Meghalaya retransfer কৰিব লাগে বুলি দাবী আসাম গভৰ্ণমেণ্ট উত্থাপন কৰিব বুলি আমি মিডিয়া যোগেদি আমি গম পাইছোঁ ইটো বিষয়ে আমি আসাম বৰ্ডাৰ প্ৰটেকশ্যন মন্ত্ৰীক লগ কৰিলোঁ যে আমি ইটো যোনটো নেকি 1951 পৰা যোনটো নেকি কনষ্টিটিউশ্যনেলি ডেম'ক্ৰেটেড বণ্ডাৰী মতে বণ্ডাৰীটো কম্প্ৰমাইজ হ'ব নালাগে বুলি আমি মিনিষ্টাৰক জনালোঁ সাক্ষাৎ কৰা সময় মিনিষ্টাৰ পৰা আমি মিনিষ্টাৰে কৈছে যে এইটো বিষয়ে আমি আকৌ একবাৰ ভালকৈ আলোচনা কৰিম বুলি মিনিষ্টাৰে মানে আমাক মানে কথা দিছে